Katkum katalong kubor Newsweek balayathu da ambasador barim ka US sa Ukraine ulaong babun na kiriw he riwhan bajuya janbha bat presiden ka Russia u Putin menta kilasdang ban penjai no LD na khnang ban im na kajahat ka ban sangam jilap no katkum ubna September baladep ka jinglong jingman hapo ri Russia hapadeng ki he sarkar kalalong thutba laong senior Director ke Atlantic Council Eurasia Center John Herbst. Haba kedauru ya kajing ya kaja hapadang Chief ke Wagner Yevgeny Prigozhin bat Defense Minister ke Russia Sergei Shoigu. Hakaba Prigozhin ula berngam ban kenran din no na kajingele namar kajing duna hakil yang erap. Terthma ya kisipai jong kabaman la kapor. Hapa pek ya jinglong jingman I kumba kabyang pek Henry M kamlong kumta hapa pek ya ki laong John Herbst hapa ya day berkane bersusu bun kinong ilam bakaloru kila penjai no na Putin berkane bero kadai kadak bakajahat kan sengam no bat kiru kila yele kumno ban light pet na kane lakaran ute unong lamtien berim haswa kane ka ISW kalaong ba Putin ula perkat sani bersosi bah habaya day berkejing duna kejing rap berkejing kersian halor kathma jong na ki perlok payajan bat